Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul summa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. İmandı erkekler, imandı ayalдар. Bir-birine alar dost yakın. Ya'muruna bil ma'ruf. İmandı erkeklerden, imandı ayaldarının sıfatları. Tuğra yolga birbirinin ündeşöt. Ve yenhavna anil munkar. Tuğra emes kata yoldan birbirine tıyışat. Ve yuqimuna salat. Namazını okuşat. Ve yutuna zekat. Zeketin berişet. Ve yuti'un Allah ve Rasulah. Allah'a jana paygambarga baş yet. Ulaika sayarhamuhumullah. Uşunday imandılardı Allah öz rahmatına meyrimin alat. Allah danışman ulu zat. Men mu'minmin, musulmanmın, mu'minmin dep. Mu'mindin, imandıudun sıfatı. İmandıu erkekler, imandıu ayalдар bir-biriminen jakın dost. İmandıudu dost tutat. Dinimizde el-mar'u ala dini halili felyanzur ahadukum men yukhalil. Her bir adam dosunun dininde bolut. Dosun kim ekenini jakşı tandagın deydi. La tusahibilla mu'minen. Jolga çıkıp jolowçu bolsoň, imandуу menen bol. Wa la yakulu ta'amaka illa taqi. Tamagыңды jedirseň da Kudaydan korkkan bendenin kursagyn toygozup tamak bergin. Sen bergen tamaktın küçü menen günöge barbasın. Kılmışka barbasın. İmandуу jönököy atı menen emes, al jasagan işi menen eken. İmanduudun sıfatı kaydıger bolboyt, tuğra jolga çakırat. Tuğra emes joldan tosot. Namazын okuyt, zeketin beret. Allah'a jana paygambarga beşiyet. Şaytanga baş iybeyt al. Şaytandın azgırıgına adaşıp yürübeyt. Al Kudaydın kulu, kumardın kulu emes. Al kazinonun kulu emes. Al atın öçkür araktın kulu emes. Nasbaydın tamekinin kulu emes. Allah'a jana paygambarga baş iyet. Oşonday adamdardı Allah öz rahmatına meyrimin alat. Allah danışman ulu zat. Tavba suresi 71. ayat. Mu'mindardın dostu degen manisi emne urmatlı musulman toga. Dost dostqa jakşı nasihat kılat. Dostu jakşı bagıtqa baştayt. Ayşe nebizden rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da Ayşe nebiz mınday deydi. Dakhala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa'ariftu fi vecihi enne qad hafazahu şey'un. Peygamber uyga kirgende Peygamberden yüzünen bildim. Peygamberga bir nese oldu. Peygamber bir nesege kaygırıp jattı. Fatavadda, Peygamber daharat aldı. Summa kharaja, keyin çıktı falem yukallim ahadan, hiç kimge söylegen jok. Peygamber yüzünen kaygırganı bilinip durdu, keldi da daharat alıp hiç kim menen söyleşpesen çıktı. Fadanawtu minal hujurat, Peygamberдің bölmesine jakın keldim. Fasami'tuhu yaqul, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hücradan uksam mınday deyip jattı. Ya yuhannas, o insanlar, innallah azze ve celle yakul. Peygamber daharatını algandan keyin sahabalarına çıkıp mınday dedi. O insanlar, o adamlar, Allah mınday dedi deydi. Murru bil ma'ruf, tuğra jolga çakırgıla. Venhav anil munkar, tuğra emesten başkalardı tıygıla. Min qablen tad'uni fela ujibukum. Maga dua kılbastan murda Allah Taala aytat. Allah maga jalbarıp dua kılbastan murda tuğra jolga çakırgıla, tuğra emesten tıygıla. Ve tas'aluni fela u'tikum. Menden suraysыңар, dua kılasыңар. Eger tuğra jolga çakırbasaңар,
туура эместен тыйбасаңар, дуаңарды да кабыл кылбаймын, сураганыңарды бербеймин дейт Аллах деди. Ва тастансируни фала ансуру лакум. Менден жардам сурайсыңар, бирок мен жардам бербеймин дейт. Аллах Таала биздин дуабыздын кабыл болуусу үчүн жараткан Аллах Таалага жалбарып, бир нерсени сураштан мурда biz Allah'ın buyruğu olgun ud'u ila sabili rabbika Rabbinin yoluna çakır dep sen de Allah'ın buyruğunu atkar. Urmatlı Müslüman bir tuğan kaydıger bolboylu. Allah'ın yoluna çakıru. Ali İmran suresi 110. ayet Kuntum hayra ummetin uhricet linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah ve lev amana ahlul kitab lekâne hayran lehum minhumul mu'minun ve aktharuhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. O Muhammed Aleyhisselam ümmetleri. Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam, kitabım Kur'an degendir. Sizlerge hayırlı. Allah'ım da. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Ellerge jönötülgen en jakşı ümmet silersinger. Adam atadan beri kelgen peygamberlerden ümmetinin de sizler en jakşı ümmetsingер. Biroq şartı var. Ta'muruna bil ma'ruf. Tuğra jolga çakırsaňar, ügüt nasihat kılsaňar, Allah'ın dinine davat kılsaňar, ve tenhevna anil munkar, şariat tıyuu salgan nerselerdi başkalardı tossaňar. Ve tu'minuna billah, Allah'ın barlığına bilge iman keltirseňer. Oşonda biz başkalardan özgeçebiz. Bu ümmetin başka ümmetlerden jakşılığı Allah'ın barlığına bilge iman keltirip, Kudayma şükür özüm imandımın. Men namaz okuyum. Men atı göçkür arak içmeyim. Men uğurluk kılbayım ele dep jürbesten jakşı ümmet boludun sıfatı Allah'ın barlığına bil iman keltiresin, tuğra jolga çakırasın, tuğra emesten tıyasın. Walaw amana ahlul kitab. Eger İsa peygambardın, Musa peygambardın ümmetleri de Kur'an kitabına iman keltirgende lekâne hayrun lahum. Alarga jakşırak bolmok. Minhumul mu'minun. Alardan arasından kebirler imanga keldi. Ve aksarumul fasikun. Köptörü imanga kelbesten fasık boldu. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Allah Teala'nın yoluna çakırı. Şeytanın yolundan tıyı Müslümanın bir alamat belgesi. Allah'ın azabından kutuluğunun da negizgi bir alamat belgileri. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Çındık yoluna nasihat kılsak, tuğra emesten başkalarda tıysak. Eğer bir Müslüman çınığı Müslüman bolsa, jönökey atında emez, zatında, jasagan işinde, süylögen sözünde, amaldarında Müslüman bolsa, bir munkar tuğra emes işi görgende barıp tıysa, arak içmegin. Allah bergen akılыңды jogotpogun. Adamdıq sıfattan hayvandıkka düşpegin. Bir üy bilöde bir uşunday adam bolsa, üy bilö albette özgöröt. Ata, tarazdan aldı ba. Ata birödün akın jebe. Ata aramdan alıp kelbe. Balkim atası balam, tiyaka baspa, buyaka baspa, jaman nerseni körbe. Üyde bir musulman, kaydiger musulman bolboş gerek. Özünün yoluna çakırsa üy özgöröt. Eger hurmatlı musulman bir tuğan, sen iştegen mekemede, firmanda oloğu, oşol jerde bir Kudaydan korkon, kaydiger bolbogon musulman bolsa, jetekçisi başkası, parakorduk kılba, jemgorduk kılbagın, birörün akın jebegin, zulum kılbagın, beyliğine, baylığına işenbegin, Kudaydan korkun dep eskertip tursa, albette birge iştegenler andan oylonot, seskenet. Hurmatlı musulman bir tuğan, birok en jaman nerse bizdin kaydigerligimiz. Asar hadisi kuts annallahu awha ila Cebrail. Allah Teala Cebrail'e vahiy jönöttü. Ey Cebrail, an aksib bi qaryati kaza ve kaza. Palançı, pustançı degen jerge bardagın bir ayıldı jer menen jeksen kıl dedi. Bir ayıl elin jer menen jeksen kıl dedi. Ya Rab, inne fihim fulanan al-abid. Ey Rabbim, sen buyurgan eldi jer menen jeksen kılgany barsam, al jerde saga ibadat kılgan bende var eken. Saga sıyıngan, dininde beken bolgan insan barken. Kala Allah Teala, fabihi fabda. Oşonan başla dedi. İnnehu lem yetaammar vecih fi yevmin qat. Ne üçün? Al, Kudayga ibadat kılgan bir gün Kuday üçün yüzü kızarıp açulangan yok. Ne üçün elder parakorduk kılat? Ne üçün zina kılat? Ne üçün kazinolarga barat? Ne üçün arak içet? Ne üçün mınday kılat? Ne üçün bular dinde yaşabay? Din üçün Kuday üçün bir kaygırgan yok deydi.
Урматтуу мусулман бир тууган, Жабраил алейхиссалам Аллах таала ошонон башта дейт. Мен өзүм Кудайыма шүгүр, менин үйүм тынч болсо болду, аман болсом болду дебеш керек. وما ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Худ сурасы 117 аят. وما كان ربك ليهلك القرى. Силердин Раббыңар бир элди, бир коомду, бир шаарды эч калчан талкалап жок кылбайт зулум менен. وأهلها مصلحون. Эгер ал элдин арасында оңдоочулар болса, Алланын жолуна үгүт насаат кылган дааватчылар болса, Кудайдын жолуна чакыргандар болса, шайтандын жолунан тоскондор болса. Мо аятты угуу үчүн бир келиме келтирип, иманыбызды жаңылайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга жаддиду иманакум мага айткан жок. Өзүнүн заманында пайгамбар менен жашаган сахабаларга жаддиду иманакум, иманыңарды жаңылагыла десе, иманыбызды кандай жаңылайбыз Аллахтын элчиси дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаддиду би иманакум би каули ла илаха иллаллах, келимени айтып иманыңарды жаңылагыла дейт. Бир келиме келтиребиз, bir ayatga to'xtalalım. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. Lu'ina allazina kafaru min bani İsrail ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. Zalika bima asav ve kanu ya'tadun. Lu'ina allazina kafaru min bani İsrail. Bani İsrail Yakup peygamberden tarqalgan İsrail kavmi. Bardığa nalat bolsun Kudaydan. Lu'inellezine kafaru. Allah'ın barlığına bilgen iman keltirmesen kafir bolgon Yakup peygamberden tarqalgan urpaklarına nalat bolsun. Ala lisani Davud, Davud'un tili menen nalat bolsun. Ve İsa ibn Meryem, Meryem'in balası İsa peygamberin tilinde nalat bolsun. Ne için? Zalika bima asav. Sebebalar günökör oldu. Ve kanu ya'tadun. Çekten çıkat ele. Allah'ın çektigen çegiden çıkıp ketken, insanlık çegiden çıkkan. Kaysı çekten çıktı? Ayatın ulandısı وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَعَلُوهُ. Alar Davud peygamberden, İsa peygamberden tilinden nalat bolsun degen sebebi وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَعَلُوهُ. Alar özlerinin arasındağı jasagan tuğur emes işlerden birbirini tıybayt ele deyit, kaydiger ele deyit. Labi'se ma kanu yef'alun. Kanday jaman işke barıştı. En jaman işlerden birösü neyken kaydiger bolup birödün tuğur emesini görüp ün çıkpay. Hakikatты körüp aytmagan bul tili jok şeytan deydi. Urmatlı musulman bir tuğan. Bugün imanға, İslamға çakırudan uyalasın mı? Tartınasın mı? Bul şeytandık basbasa. Birödün jaman kılık joruğun tuğur emes жүргөнүн körüp ün çıkpaygandık. Bu şeytanın vasvasası jana hakikatты айтпай ün çıkpay oturu. Бұл emne eken? Tili jok şeytan eken. Allah'ın nalatına, Davud peygamberдің nalatına, İsa peygamberдің nalatına kalgan бұл emne eken? Бұл Davud peygamberdi, Bani İsrail'de Allah Taala Kur'an'da bizge aytkanı, o Muhammed aleyhissalam ümmeti, siler de oşondoy nalatqa, kargışqa kalbagıla degen söz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde bunday deyit. Vallazi nefsi biyedih la ta'murunna bil ma'ruf ve la tenhavunna anil munkar ev la yushikanna Allah an yeb'as aleykum iqaben minhu thumma tad'unahu fela yustecabu lekum. Canım kolunda olgan Allah'a ant içem deyit Peygamber. Meni jaratkan Allah Taala kasam içem deyit. Anttan keyin emne üçün kasam içet? Eldin köngülünü buru üçün. İşeniş üçün. Bu jönököy söz emes. Peygamber meni jaratkan Allah'a kasam içem. Tuğra jolga ündeysiңер. Allah'ın joluna çakırucu bolosуңар. Tuğra emes joldan tıyasıңар. Eger аны kılbasaңар, Allah azap jönötse jalpıңарга жетет. Barıңар oşo kılığı jaman joruk menen жүргөн, aramda жүргөндөр emес, jalpıңарга Allah azabын jönötöt. Al kezde Allah'ın bir kırsığı kelgen kezde dua kılasıңар, duaңарды Allah kabul kılbayt deydi. İmam-ı Tirmizi rivayet kılan hadis. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Kantip sen 30 yıldan beri, 20 yıldan beri, 15 yıldan beri namaz okuysun, oruza tutasın, acıga varasın.
La ilahe illallah Muhammed Rasulullah Allah'ın barlığına bilge iman keltiresin. Zeketini beresin. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan. 50 yıl 30 yıl namaz okuyan. Kebirlerin 10 yıldan beri namaz okup atasın. Biröydü alıp geldin mi çetelip namazga? Jolgun kiygen, hijapta жүрген карындаşım, başka bir özüңнүн birge okuganыңды, kursdaşыңды, koşunаңды joluk salındırdın mı? Özüң, kesipteşiň, dosuň birge işlegeniň araktan tıydın mı? Nasbayıdan, tarazdan aldaganды tıya bildin mi? Özüňe suroo berçi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamdın tuğra bağıtqa tüşüsüne sebep bolsoň, bir adamdı hidayatqa jürgüzüp koysoň, dünyödön bar nerseden jakşyrak deydi. Dünyödön, jer şarıdan bar nerseden jakşyrak deydi. Akırkı jolu kimdi jetelep meçitke alıp geldin? Meyli meçitke alıp kelgen bolbosoň kimdi atıň öçkür araktın kuldugunan boşottun, Allah'a kul kıldın? Kaydıger. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi, Evrey peygamberga düşman bolgon. Evreydin balası orup jatsa janına kirip, kolundan karaba. Kul la ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Aytqın la ilahe illallah dep. Aşfa inde Rabbi. Kıyamatta men şafaat kılayın deydi. Orup jatkan nariste bala. Atasına karaydı, ata mem ne deydi dep. Peygamber kolundan karaba. Kul la ilahe illallah. Kelime keltirgin. İman menen ötkün bul dünyadan deydi. Atasına karaydı. Üçüncü ol kul la ilahe illallah degin. Andakin atasına karaydı. Ati' Muhammeden. Muhammed'ga baş egin balam deydi. Muhammed'in aytkanını ayt deydi. Can verip jatkan nariste bala. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Peygamberдің közünen möltürep jaşagıp elhamdülillah bir adamdı dozoktan kutkarıp kaldım deydi. Sen oyladın bu? Kebirimizin taykemiz, baykemiz, inimiz, ağamız, jakın dosumuz iman jolunda öttü. Je atın öçkür araka kul bolup ötüp ketip ata. Kaydıger biz. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. İmanға, İslamға çakırudan, bul haram bunu alba, mınдай kılba, jemkorduk kılba dep aytuudan uyalsaң, anda sen tili жоқ şaytansın. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ali İmran suresi 104. ayet. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ Silerden bir ümmet bolsun, el bolsun deydi. Bir adam bir el bolabilet. Bir adam min adamды тура вакытка баштay билет. Min adam ünçükpay otursa şaytandan ayırması bolbay kalat. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً Aranarda ümmet bolsun, elin oyloğun erjigit bolsun. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ Jakşılıqa çakırgan. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Tuğra emes joldan tıygan. Ulaika humul muflihun. Allah'ın azabından oşular kutulat deydi. Kudayma şükür men namazımda okuymun, men jemkorduk kılbaymun, men başka kılbaymun, boldu degen men bolbayt eken. Allah'ın azabından kutulucu kim eken? Hurmatlı Müslüman bir tuğan, tuğra jolga çakırgan, tuğra emestен tıyganдар. As-salihun yahlukun limaza. Emne üçün eger oşonday kesepetke, buzukularga, dini taykılarga azap gelse, emne üçün salihtar, imandular je namazdularga da azap jetiş gerek? Lihannam qasaru fil amri bil ma'ruf ve nahi anil munkar. Sebep alar negizgi mildetlerden bolgon tuğra jolga çakırgan jok, tuğra emestен tıygan jok, mildetini atkargan jok. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Abdullah ibn Umar, Allah Teala'nın razı olsun. Abdullah ibn Umar'dan da, Abdullah'dan da Allah razı olsun. Kâle akbal aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle ya ma'şaral muhacirin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerge Mekke'den din için Madine'ye köçüp gelgenlerge kayrıldım da ya ma'şaral muhacirin. O muhacirler din için Mekke'den Madine'ye gelgenler hisalun hams 5 nerse var. İza ubtulitum bihin oşa 5 nerse meni sınalsaňar 5 nerse başıňarga jetse ve a'udzu billahi an tudrikuhun Kudayım silerdi oşal 5 nersege jetkizbesin 5 nerseden saktasın dedi. Köngül bur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhacir özünün sahabalarına 5 nerse Kudayım silerdi 5 nerseden saktasın. Oşal künge jetpey kagıla, oşal kündü körbey kagıla dedi. Birincisi, Peygamberimiz sahabalarımdı saktasın degen 5 nersem ne eken?
Lem tazhar fahişatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha. Qaysi bir qawmda buzuquluk, soyquluk, erkek üylengöndük, bir cins menen cins üylengöndük payda bolsa, hatta yu'linu biha, bunu açık aykın kılıp kalsa, açık aykın jasap kalsa, reklama kılıp kalsa, jerleri belgili olup kalsa. Al fahişe degen söz Arap, aşşuzuz, insandın tabiatında çok nerse. Erkek on kulağına sırga takıp, sol kulağına sırga takıp, tiline bir nemelerde ötközüp, erkekler ayal siyahtı bolup, biz demokratiyanın tuğ çokusuna jettik, bizde bola öğret, erkek üylönet dep, ayvan, eşek jirkene turgan, kaçır jirkene turgan, çoçkolar jirkene turgan, nerseni bul adamды bir tuğ çokuğa jettik degenler payda olup kalsa, bul açık aygın bolup kalsa, zakonaga jol berip kalsa, ne bolat? İlla feşa fihim at-ta'un. Anday qowmga ta'un orusu tarqalat. Ta'un degen oşol zamandın ayqız orusuna çalıgat. Walaw ja'allati lam takun madat fi aslafihim allazina madaw. Alardın jet atası körbөгөн orularga çalıgat deyt. Bizdin jet atabız körbөгön siflis degen, spid degen, başka degen orular bolup atat hazır. Birinci Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kudayım silerdi saktasın bir jaman nerse, qaysi bir qowmda açık aykın buzuquluk, soyquluk payda bolsa. Özlerince kuluplar payda olup kaldı. Özlerinin hukukun talap kılıp kaldı çıkıp. Ekincisi, وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ. Qaysi bir qowm tarazıdan, ölçömden, metrden aldağını taştabasa. İlla uhuzu bis-sinin ve şiddetil mauna. Al qowmga krizis kelet. En kıyın yaşaw kelet. Ve cevru sultan, zalim padişah kelet başına. Üçüncüsü, وَلَمْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ مُوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ قَطْرًا مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. Qaysi bir qowm bayları zeketin vermese, jetim jesirge jardamın uzatpasa, Allah Taalalar asmandan jamgır jadırbayt, kar jadırbayt, eger ayvanlar bolbogonda. Bugün kardın jağanı, jamgırdın jağanı Allah ol ayvandardın rızkısı üçün deydi. Bирок кейбір адамдардын жаманкылык жоругу үчүн эмес дейт. Валам янқуд ахдаллаху ахда расулих. Кайсы төртүнчүсү? Кайсы бир ком Алланын уадасында мен Раббым Аллах деп Аллага эмес, шайтанга кул болсо, диним ислам деп исламга эмес, теңирчиликке, тоого сыйынганга башкага чакырса, илля саллаталлаху алейхим адуван мин гайрихим, андай коомго Аллах сырттан башкаларды башкартып коет. Фаахазу бa'da ma fi aydihim, алардын колундагы мекениндеги байдыгын сыртка ташып кетет дейт. Бешинчisi, ва ма лам тахкум аимматун би китабилlah. İmamları Allah'ın kitabındaki akta ak deyip, karanı kara deyip, adadı adal deyip, aramda aram deyip hüküm çıkarbasa. İlla cealallahu ba'sahum beynahum. Al kavm özlerimin özleri uruşup birin kanın biri tögöret. Sen tündüksün, sen tüştüksün. La ilahe illallah Muhammed Resulullah degenine karabastan sen Özböksün, sen Uygursun, sen Kıtaysın, sen başka. La ilahe illallah Muhammed'ı kim bolbosun? Bul kelimeni aytkan, ulutu kanday bolbosun, tüsü kanday bolbosun, kavmdagı ordu kanday bolbosun, bardığız bir toğanbız, urmatlı musulman bir toğan. Kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi Nebi, Peygamber biz menen turganday. Özünün muhacirlerini aytıp, bizdin zamandı bizdi sıfatta bergendey bolup jitat urmatlı musulman bir toğan. Bul Peygamber'din peygamberlik mucizasından. Favallahi Peygamber mınday deydi. Favallahi Allah'ın barlığına bilgine kasam içem. Mel faqra akhsha aleykum. Sizlerge kedeylikten korkboymun. Menin ümmetim malı mülksiz kembagal bolup kalat dep korkboymun. Walakin akhsha an tubsata dünya aleykum. Men korkon nerse sizlerge dünya açılat. Dünya köp bolat. Kama busita ala men kana qablakum. Sizlerden murdagılarga dünya açılgan siyahtı. Fatanafasuha kama tanafasuha ve tuhlikakum kama ahlakatuhum. Al dünyada sizler ibadatta kim köp namaz okuyut, kim arjumada birödü çitelep gelet, kim biröge jol salganды үйrötöt, kim birödü aramdan toktotot dep jarışpayt.
Dünya açılgan кезде силер дүниеде атаандашып каласыңар. Кимдин евросы көп, кимдин доллары көп, кимдин көтөргөн соткасы кандай, кимдин машинеси кандай, ушул нерседе атаандашып каласыңар. Ал дүние ишинде атаандашкан кезиңерде мурдагы элдер жок болгондой жок болуп кетесиңер. Иман жолунда. Васариу иля магфиратун мин раббикум. Васариу жарыш кыла эмнеде? Иля магфиратун мин раббикум. Раббыңардын кечириминде. Мен көбүрөөк таспай тайын. Мен көбүрөөк ороза кармайын. Мен көбүрөөк кайрымдуулук кылайын. Мен көбүрөөк жолоңдойын. Мен көбүрөөк көпүрө салайын. Кайрымдуулук сооп иште жарыш кыла дейт. Тақсиру дуаат фи важибил амр бил маруф ва нахи анил мункар. Biz үгіт насатчылардың, имамдар, динчилдердің кемчилиги амр маруф, тура жолға чакырууда, тура эместен тыюуда, көзүбүз алысты көргөн менен колубуз жетпей жатат. Урматтуу мусулман бир тууган, ар бириң Аллах жолунда даватчы боло аласың. Бүгүн көбүз телефонду эмнеге колдонуп жатабыз? WhatsApp'ты, башкасын Facebook эмнеге колдонуп жатабыз? Ушак айың менен бирөөдү шубаган мененби? Эмне үчүн ошол жерде Алланын жолуна чакырбайбыз? Кудай Тааланы эскертпейбиз? Арамды арам дебейбиз? Болбогон ушак айың менен. Ла ядхулул джанната наммам. Ушакчы бейишке кирбейт дейт. Ушакчы ким? Чымын сыяктуу кайсы жерден нажасатты көрсө ошол жерден бир микробду экинчи жерге ташыйт. Бир ооруну экинчиге жуктурат. Ушакчы адам кээде сыйкырчы бир жылдап адамдардын арасын буза албаса, ушакчы бир мүнөттө бузуп коет экен. Урматтуу мусулман бир тууган, чымынга окшоп ар жерден нажасатты издеп барып чукубастан асалардай болуп жакшынакай гүлдөрдөн алып бал тартуулайлы. Жакшынакай аят турса, хадис турса, насаат турса, ата бабалардан калган жакшынакай макал лакаптар турса, бүгүн биз эмне менен алекпиз? Эртең Аллах Тааланын астына барган кезде өкүнө турган нерсени колуң менен жазба. Бирөөгө таркатпа. Даватчылар, дин инсандары акыкатты айтабыз, ал эми жетекчилер аны өзүнүн бийлиги менен башка менен муну тыйыш керек. Алымдын милдети, илимдүүмүн, мусулманмын, пайгамбардын мураскорумун, пайгамбардын аманаты менин мойнума жүктөлгөн десең, туура багытка үндөйсүн. Аби Умамата ал-Бахили, сахаба, Аби Умама, Умаманын атасы. Ани Наби саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисте айтат. Бул хадисте өтө кабыргабызды кайыштыра турган бир хадис. Бул хадисти угуучун пайгамбарга бир салават. Саллаллаху алейхи ва саллам. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисте мындай дейт, сахабаларды элестетиң. Балким замандаш болбосок да, пайгамбардын оозунан угуп калсак да, пайгамбар сахабалар айткан сыяктуу хадисти өзүбүз үчүн кабыл кылайт. Бул хадис мага айтылып жатабы дегендей кабыл алалы. Урматтуу мусулман бир тууган. Тегелер бул сахабаларга кайрылган хадисти угуу үчүн кулагыңарды, жүрөгүңөрдү бир аз аманат берип көңүлдү жакшы бургула. Кайфа антум иза тага нисаукум ва фасака шабабукум ва тарактум жихадакум. Пайгамбар сахабаларына кайрылып, кайфа антум, араб тилинде кайфа антум деген кантип баш көтөрүп жүрөсүңөр? Акыбалыңар кандай болот? Кантип мусулманмын дейсиңер? Эгер силердин мусулмандын кыздарынан сойкулар чыкса, мусулмандын жигиттери дининде тайкы болуп, наска, атын өчкүр арака, паракордукка, башка нерсеге кул болуп калса, фасык дегени диниде тайкы. Динчилмин, мусулманмын дейт, бир гана мечитке келгенде мусулман. Сыртка чыкканда эч бир мусулманчылыктын аламатын көрө албайсың анда. Пайгамбар айт, кантип баш көтөрөсүңөр? Мусулмандардын кыздарынан сойкулар чыкса, жигиттери динде тайкы болуп калса,
жана Аллах жолунда динге кызмат кылуусун, шайтанга болгон жихатын таштап койсо, дин үчүн кызмат кылуу, дин жолунда жихатын таштап койсо, кантип баш көтөрөсүңөр деди. Қалу ва инна залика лакаин я Расулаллах. Сахабалар муну акылына сиңдире алган жок. Сахабалар пайгамбардан айтты: "Я Расулаллах, мусулмандын кыздардан сойку чыгабы? Мусулмандын балдары кайдыгер, дининде тайкы болуп калабы?" деди. "Дини бекем болбой калабы?" деди. "Ушундай күн келеби?" деди. Ушундай күн келишине алардын акылы жеткен жок. Акылына сиңдире алган жок. Кала наам, пайгамбар айтты: "Ооба. Валлази нафси биядихи ва ашадда минху сайякун." Менин жаным колунда болгон Аллага касам ичем, мындан да жаман күн болот деди. Кыздарынан бузуку, эркектери динде тайкы болгондон, динде бекем болбогондон да жаман күн болот деди. Кала наам, пайгамбар айтты: "Ооба, андан да жаман күн болот." Валлази нафси биядихи ва ашадда минху сайякун. Кала ва ма ашадда минху я Расулаллах. О Аллахтын элчиси, андан жаман кайсы? Кыздары сойку болуудан, жигиттери кайдыгер, дининде бекем болбогондон жаман күн кайсы деди. Кала кайфа антум иза лам та'муру бил ма'руф ва лам танхау анил мункар. Кантип баш көтөрөсүңөр, эгер мусулманмын деп туура жолго чакырбасаңар, туура эмести көрүп тыйбасаңар деди. Бул жанагындан да жаманыраак экен, кайдыгер болуу. Кала ва каинун залика я Расулаллах. О Аллахтын элчиси, ошондой күн болобу? Мусулман кайдыгер болобу? Мусулман туура жолго чакырбай, туура эместен тыйбай турган күн келеби деди. Кала наам. Ооба. Валлази нафси биядихи ва ашадду минху сайякун. Жаным колунда болгон Аллага ант ичем, мындан да жаман күн болот деди. Андан жаманы кайсы? Кала ва ма ашадду минху я Расулаллах. Мусулмандын кайдыгер болуп, амир маруф нахи мункар кылбай койгондон жаман кайсы деди. Кала кайфа антум иза раайтумул маруфа мункаран ва раайтумул мункара маруфан. Кантип баш көтөрөсүңөр? Кантип мусулманмын деп жүрөсүңөр? Эгер туура эмести туура көрүп каласыңар деди. Бүгүн намаз окуганды адамдар айтат: "Эй, жаш эле туруп буга эмне болду?" дейт. Өзү атың өчкөр арака кул. Өмүрүндө бир истинжа кылганды билбейт. Гусул кылганды билбейт. Анан намаз окуган үстүнө шылдыңдайт. Жолук салган кылмыш болуп калды. Жарым жылаңач болгон маданият болуп калды. Ушундай эмеге жеттик биз. Демократия. Демократия кайсы демократия? Эркекке эркек үйлөнгөн демократиябы? Кала ва каинун залика я Расулаллах. О Аллахтын элчиси, ушундай болобу? Мусулман туура эмес ишти туура көрүп, туура ишти туура эмес көрө турган күн келеби деди. Кала ва ашадду минху сайякун. Мындан да жаман күн болот деди пайгамбарыбыз. Андан жаманы кайсы? Туура эмес жолго чакырып каласыңар, реклама кылып. Туура жолдон тосуп каласыңар. Мечитке барба, жумага барба. Алы жаштын намаз окубай эле тур, университетиңди бүтүп ал. Кээ бирлери мечитке келип алып, намазды окуйт да, келинчегине жолугуңду чеч дейт. Кудайдан коркпойсуңбу? Анын сулуулугу, чачы кооздугу сен үчүн. Ар бир эркекке арзан этин көрсөтө бербеш керек ал. Мындан да жаман күн болот дейт. Ал жаманы, урматтуу мусулман бир тууган. Туура эмес жолго чакырып калат экен. Палан жерге келсең эс аласың, палан жерге барсаң туура жолдон тыйып калат анан. Өткөн жумада да айттым. Отуруп алып сөз таппагандан адамдардын тынчын азан менен алып атат 11-де дейт. Куптанга 7-ден кийин азан айтылып атат. 8-ден кийин эч бир намаз жок. Сен мусулман болуп уялбайсыңбы, кайсы намазга качан азан айтылышын билбесең? Мусулмандардын акыбалы кийин пайгамбар айтты: "Вашаду минху сайякун." Андан да жаман күн болот деди. Якулуллаху таала би халафт. Ошондой күн болгондо туура эмеске үгүт насаат болуп, реклама аралоо, чакыруу болуп, туура жолдон тыйып калган кезде ла утиханна лахум фитнатан. Ал коомго ушундай фитна бузугулук беребиз. Ясирул халиму фи хайран. Ал кезде акылдуулар, данышмандар эмне кыларын билбей калат дейт. Туура эмес жолго чакырып, туурадан тыйып калган кезде
Аллах Таала елдің арасында ушундай фитне болот экен. Адамдар, данышмандар, аксакалдар эмне кыларын билбей калат. Урматтуу мусулман бирдиган, бүгүн мусулмандардын акыбалы ушундай болуп атат. Бүгүн чыгып атат, "О, биз укугубуз." Кама кала Сайидна Али ибн Аби Талиб, Хазрат Али мындай дейт: "Ма назалал бала илля бил маасия." Бир коомго бале күнөөнүн артынан келет. Вала руфа илля бит тауба. Коомго келген кырсык, жамандык тооба менен көтөрүлөт экен. Тооба кылышыбыз керек. Лут пайгамбардын коомуна эмне болду? Лут, лыват. Эркек үйлөнгөндөр. Эмне болду коом? Жабраил алейхиссалам коомдун айыл жашаган шаарын бир канаты менен көтөрүп, асман жака чыккан кезде айбандардын, иттердин үргөнүн периштелер укту. Жер менен жексен кылды. Важална алиха сафила. Анын жогорусун үстүн астын кылып салдык дейт. Эмне үчүн? Аллах берген табият менен жашабастан батышты дурап бүгүн биздикилерди айтып атат. Эмне болуптур эркек үйлөнсө дейт. Папа номер 1, папа номер 2 деп. Биздин ата бабабыз бул түшүгө кирбеген нерсе го. Ар бир нерсенин чеги болуш керек го. Кайда баратабыз? Ким болуп баратабыз? Чочко жийиркене турган нерсе. Эшек жийиркене турган нерсе. Айгырдай эмебиз жок. Айгыр өзүнүн үйүрүнө башка эмени келтирбей кызганат кой.